Recite, to vam se dešava često ili? Ma ne, ovo mi je zapravo prvi put. A možda ste pojeli nešto što bi vam iziritiralo želudac, neke školjke, nešto? Ne, jutro sam samo popila kavu. A poslije toga nisam ništa jela. A to vam baš nije zdravo. A čujte, puno toga nije zdravo. A, to točno. A recite, vi uzimate nekakvu hormonsku terapiju ili kontracepcijske pilule? Pa da, ali ne znam kako bi to veze imalo sa povraćanjem. A čujte, možda ste u stresu nekakvom povećanom, ne? Stalno. A tako najbolje funkcionira. A da, to baš nije dobro, ali dobro. Znate da povraćanje često izaziva, to je kao reakcija, psihosomatska reakcija na stres. Mislim, možda imate nekakve napade gušenja ili osjećaj anksioznosti. Da vam pomognem. Trudna sam. Da. A čujte, to sad pretpostavljam da vi još niste to provjerili, jel? Kod ginekologa? Da, niste. Nisam, ali molim vas da nikomu to ne kažem. Da, naravno, neću nikom reći, da, sigurno. A recite, mislim da bi trebali izvaditi krv, da budemo sigurni da isključimo da nešto drugo nije posrijedi. Ne, pa znam točno šta mi je. Valjda žena osjeti kad je drugo. Da, sigurno da osjeti. Recite, pa dobro, šta, nema problema, ne? A recite koliko dugo ste trudni? Pa ne znam baš točno. A dobro, vjerovatno ste primijetili da vam je izostala mjesečnica, ne? Po tom bi trebali znati baš. Aha, pa da, nekih 3, možda već i 4 sad. I to puna tjedna. Samo malo, vi ste meni rekli spomenuli ste da ste uzimali kontracepcijske pilule, jel? Da, jesam, ali već 2 mjeseca ih ne uzim. Aha, dobro. Prestalo. Tako hoćete. A recite, ja ću vam napisati uputnicu za ginekologa pregled, može? Jer ja imam privatnog svog vašeg, tako da... Aha, dobro. Kako želite, recite, ali ja ću vam ipak bi bilo dobro da napravimo analizu krvi i da se uvjerimo da je sve u redu, odnosno da ste trudni. Ma ne, ja bi se sad pošla doma odmoriti. Ja sutra ujutro imam već dogovoren pregled kod svog ginekologa. Dobro, mislim, kako hoćete, u redu. I molim vas da ovo ostane između nas. Naravno.